Pozdrav ljudi, ja sam Hajrudin, a sad vam je tu moj drug. Ispar. I mi smo danas igrali Minecraft. Sad ću vam vi pokazati kako on igra. Pokaži. Odvidi da snimam. Vidi. Ne baš. Pokaži telefon. Igra Minecraft. Ja ću igrati GTA sa Andrea. Ili reci Ismar, ili ću igrati GTA sa Andreas ili CS Counter Strike. Reci. Pa ne mogu preko to, ja sam na telefon snimam. Čekaj samo pročisti kameru. Ljudi. Boga mi! Sad dođi na YouTube pa vidi. Sad bravo da snimim. I mi sad igramo GTA San Andreas. Mi igramo GTA San Andreas. Ubišete. Tebe. Znaš igrat. Ljudi. Znate. Staj. Molim. Vidi ga. Ne pomakni glavu. Ljudi, to je on. Kad dođeš vam u Bos, snimat ćemo klip ja i ti. Ok? A mi ćemo sad igrati GTA San Andreas. Počnemo. Ljudi, evo ga. Ovdje imamo i na mapu. Stani bolan, igram GTA. Šta je? Majke ti! Majke ti! Ja sam obilježio ovdje. Sad ću tu voziti. Pazi malo. Vidio sam napisali za gdje se Ljudi do. Nisu. Ne mogu sad igra GTA. Šta je? Čekam. Ljudi igram GTA San Andreas. Idemo mi naprijed. Ja smotam bana. Ne snimam. Evo ću parkirat. Drugi, ovi. Ne. Evo sad završi klip, treba. Da hoće da završi klip, treba izađi. Pa čekaj da završim video, treba doći da mahni. Izađi lijepo i mahni. Da podigni kameru, ne vidim te. Nema, uzmi telefon u ruku. Mahni. Vudi ga. Lepa mahni. Vidi ga.
ljudi. To za ovaj klip. Evo. Ljudi, to za ovaj klip. Nadam se da je se svidio. Ako je, ostavite like, share i subscribe i pause.